Mahasau long Assam Minister Himanta Biswa Sarma lapen sumrong hangatum kahurida. Sininga manay alam arjan, YouTube lang kipacha thangrek atumpen athir film production angbong mai kido. At Potaro Patua Klamalong is Karbianglong Interchurch Football Tournament Camp Awareness Program ke Pangcheng. Adaba Birtalong Penili Bilirban Trophy, non Birtang Tonpen, Arjekta. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Hills Area Development Minister Sumrang Hangatum Jakongni Pai Sirkep Arni, Dimhasau District Kahumri Dama Birta, Haflong Arong Supia Perangke, Card News Channel Asayam Pialong Birta Nang Pali. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Penninia Parman di Mahasau nang kahumri ke Chengsi Arni lang tingalong Durga Mandap ing Pupon. Durga Mandap kang Pupon along NC Hills Autonomous Council CEM de Bolal Gorlasa, Haflong MLA Birbhadra Hagjar, Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang, Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, North Kachar Hills Autonomous Council Chairperson Ranu Langthasa Penchenglo, Penaan ke Thedinga tum Chetong Dun. Minister Himanta Biswa Sarma lapen Arya Sangho tumpen Haflong adung Sampar Disalong ta avikuritu kijoi kilang adim kaslok pon pamija phan humridam apitu Haflong Circuit House along Minister Hinpen di Mahasau District along Kaching Thur amu ke claim ponche phanta Kaching Wai pon pado labang so mai long Minister Hinpen rat sai claim bang lapen NGO tumpenta kachathan kachimum ta pado Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ninia Pharman di Mahasau nangka humria hut Haflong Civil Hospital along District Early Intervention Center District Drug Warehouse lapen Haflong Organic Food Market Complex kakbu Pencheng di Mahasau District Traditional Cultural Program lapen Pregjamaja mek along ta Chetong Dunji. Athir Film Production Hamren Pen Kason Sepon ke Chengsi Alam Arjan Sining Amanai Kidamtang was signify cricket thom Arni Pen YouTube a channel Ding a Music lapen Karbi Creative along Producer atum Mahan Arju Jipin Pen Rat Ahong Jalong Paklang Hamlo Laswajok Bang Solam Arjan Kason Sevek Abang Pi Sangpi Basapi Ing Tipi Pen Aning Kipung Aning ke Jangje lapen Aning Kiduk Mekri Meglang Ansi Kachiman Nanglo Lasi Jakong ni Pai Sirkep Arni la Banghini Matiding a Music lapen Karbi Creative atumaphan Hang Detsi Hamren Fishery Training Hall along Kangsai Pon Padolo Bangso Kangsai amay along Coursing Kropen Mai Chapaham Puponsi Arsik Jik Pen Chingki Chathan Ponlo Mai along Athir Film Production Pen Anparta KSA Longri Habe Karbi Film Society lapen RD Kidoklong Hamren Chedok Tok Arat atumta Chetong Dun Karbi Creative lapen Ding a Music atumpen alang litum kichok chialam Chikubir Ponlo Bon Talusuni Chingwaidet Apizutame Producer Atumaphan Aning Ing Samjun Alam Riplong Ledetlo Lapen Producer Pen Ajok Kiklem Kichok Chevek Abang Pubang Piapan Kipatik Alam The Asapta Kroy Creative Anparta Karbi Creative Lapen Ding A Music Atum Ketak Dun Tu Alam The Pen Ansosesi Producer Abang Aning Run Tumbuchotlo Lasi Puthot Karbi Film Society Hin Pensi Bang Soputhak Kepang Sai Thule Thot Japan Mai Patik Pontu Card News Channel Perangke Hundol Kro Hamren Pen Naki Lobirta Assam Nagaland aduya hoy keda Jakong ni Pai Sirkep Arni Khotkuti Police atumpen Kiri Kakuru asai kedenga birta Card News Channel apherangki ananterang bokojan pen birta nang pali Khotkuti Police atumpen Kiri Kakuru asai kipado pon pamahut kanghu atum Guwahati penang kanghu ihum Tata Sumo kelong Tata Sumo number AS01 BG3841 pasipang theklo kanghu atum labang so motor Dimapur along ki Jordam Japan kachisik pon bomahut Police atumpen Kiri Kakuru kipado pon boma birta kelong pen Tata Sumo ing namajuk bidekan kogamat kat lapusi Police atumpen pachini Police atumpen Kiri Kakuru asai kipado pon bom lang pasi birta rip tumlong non malam so por pan birta mo ing taponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo pipotat biar talong bang thulo. Dokmoka et potaro pathua klamalong is Karbi Anglong Inter-Church Football Tournament jakong ni phai sirkep arni. Arni tili ke thom raj team apor pen rakye hormu ke chothap kangri kangkrang meklang no lang no lapen ake no rakye hormu do an pen ki pawir pon edja phan akimang padosi bangso ke pathu along pachira pon pen cherok to amai ki pado pon biota card news channel along biota nangli. Cherok tok amai mate ke pathua sai ke chengsia phan ingpu ponlo kangpu amai long alhi sarpo amana peng pen Reverend Lawrence Ingti phapang jangaman pen project Manager William Sangate Medical Officer Haidia Newton Healing Hearts Project Difu pen Sabin Rong PP Chophaluhi Aman pen Difu Christian English High School Principal Moses Hanse Pastor Joshua Hanse Ananta Tokbi Samsing Kiling la pen pinaan amondulia long arpukidotum chetong tun Aluhi ke pachinia phan Sarmen Hanse pen si apor enlo Pathu pangcheng chia prang khontai si amui non kithurmi awia tuma phan koson pen se kahino ason lapen araki ke cho hormu hai hui pen ke chipajok thekjima lapen mobile ki ot cry pen kahino phan ki claim credit jia pothak kajatong dun aluhia tumben than pajermi tekang ke chengsi ke pathua teran atum lake hidibonglong Baptist Church Youth pen at Potaro Baptist Church Youth atum angbongsi pathu ponlo ke pathu chengdet pen minute inkoya hut et potaro ateran pen malongkiri kiling pen hidi bonglong atuma phan bol ipum thaplo labang so phijang buddha taro alanglita ipum thap thu pen ke chengsi angkung ke pathu pajut ponlo hini angkung ke pathua hud hidi bonglong ateran atum pen ta kachiting krobajok Hercules ingti pen bol ipum ni thaplo afisi pajut po dok dok hud et potaro ateran pen buddha taro puthot bol ipum thap thu pen ke chengsi ke pathu arnia phan et potaro ateran atum pen hidi bonglong ateran atum pan 3 2 pen chepahai ponlo Number 16 Nomati constituency ang Kangkadukawi polling station ingkora ke thamalong jakhong ni phai sirkep arni ada porpha ke ba porpen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi kapin khat ateng pen chutun chudanga guest lapen chitim alan keron Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi kapin khat ateng pen Kadukawi long ingkora ke thom polling station atuma phana ke joy pen chitim alan lapen chutun chudanga guest keron asai kedeng guest abang ke number 2 bithilangso parokhwa phansi pi pajer pon lapen kilong lilang ana tuma phanta prapjin pen longpon popasi than pachini den arong angkang longpli polling station a phanke den arong ibia hem along si hormu mokha keron amai long pradip ingti vikram teron long sing timung lapen babu mechatum chetong du ada babiota manggila pas kang ton paniklo kardom